Ngwane se motle ke a o dumedisa ka lebitso le matla la morena rona Jesu Kriste wa hlokomela go jwale ge kena thutong ya bobedi ya ditaba tsa Bibele. Ke o kopa hore o nke Bibele ha o nke le mo o etsang di-notes tsa hao tsatsing lena. Karolo e re tlang ho yona ke hore na dibuka tsa Testamente ya khale di hlophilwe ka tshobotsi feng. Re tlo ithuta ka taba ya hore na dibuka tsa Testamente ya khale di hlophilwe ka tsela efeng. Sepheo sa thuto ena ke hore ho be bobebe ho wena ha re ka re batla buka e itseng, o se ke wa nna wa sokola go sheba qalong mane hore nahana e tla ka mora buka efeng kapa jwalo jwalo. O bo kgona ho di tseba hore hantle mekgahlelo ya tsona e beiwe ka tshobotsi ya mofuta feng ka hara Bibele. Dibuka tsa Bibele di hlophilwe ka sepheo sa hore ho be bobebe ho di bala le ho di arola. Ho be bobebe ho di bala le ho di arola. Ho ya ka Bibele ya Seheberu, dibuka tsa Bibele ya Testamente ya khale di hlophilwe ka dikarolo tse 4 ka mokgwa ona. Ke dibuka tsa molao, ke dibuka tsa nalane e nang le boprofeta, ke dibuka tsa bohlale kapa dingolwang le dibuka tsa baprofeta. Ke itse ke mekgahlelo ena e mene. Ke buka tsa molao, dibuka tsa nalane e nang le boprofeta, dibuka tsa bohlale kapa dingolwang le dibuka tsa baprofeta. Ha re tjho jwalo re qetile Testamente ya khale. Testamente ya khale e hahilwe ka yona tshobotsi yona eo. E re ha re o tsona ka bongwe ka dibuka tsena. Ha re ya ka dibuka tsa molao, ke dibuka tsena tse 5 tse qalang Bibele. Ke dibuka tsena tse 5 tse qalang Bibele ke tsona dibuka tsa molao. Mme di qala ka Genesis di fella ka Deuteronomy. Mme mokgwa o ka di behang ka pele ka teng ha o sontso ka di sheba ka mokgwa ke Genesis, ke Exodus, ke Leviticus, ke Numeri le Deuteronomy. Ke mokgahlelo wa pele. Mokgahlelo wa bobedi ke dibuka tsa nalane, dibuka tse tshetseng pale e nang le boprofeta. Tsona ke buka ya Joshua, Bahlodi, Ruthe, buka ya pele ya Samuel le ya bobedi ya Samuel, buka ya Marena ya pele le buka ya bobedi ya Marena, di-Chronique, buka ya di-Chronique ya pele le buka ya bobedi ya di-Chronique, Ezra, Nehemia le Esther. Ezra, Nehemia le Esther. Ke dibuka tsa nalane e nang le boprofeta ka hare ho yona. Dibuka tsa bohlale ke mothati wa boraro. Dibuka tsa bohlale kapa le wisdom literature, ba bang ba ka ba tshua le ba wisdom literature. Dibuka tsa bohlale di qala ka Job, buka ya Job, ebe di-Psalm, ebe di-Proverbia, ebe Ecclesia, ebe sefela sa difela. Buka tseno kaofela di tshwere bohlale, ke dibuka tsa bohlale. Jwale re nke ka go tloha mono, jwale re se re ya karolong ya dibuka tsa baprofeta. E ba baprofeta ba baholo le baprofeta ba banyenyane. Ba baholo ke Isaiah, Jeremia, dillo tsa Jeremia, Ezekiel le Daniel. Ha o thwe ke ba baholo, ha se ho bolela hore ha kalakalo ne le batho ba baholo, batho ba bang, empa ho bolela fela hore dibuka tsa bona e batla e dibuka tse kgolo ka ho ngolwa, ho feta ka tse teletsana ho feta tse ding. Ba profeta ba banyenyane bona ke Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonas, Mikia, Nahume, Habakuke, Sofonia, Hagai, Zakaria le Malakia. Ha ke di beile tjena sentse ke di beile ka tlhatlhamano ya tsona. O qetile Testamente ya khale ha ho le jwalo. Qetile Testamente ya khale, dibuka tsa Testamente di hlophilwe jwalo. Ha re ke re di hlalose hanyane, re qale ho di hlalosa jwale. Re qale ho hlalosa buka tsena. Dibuka tsa molao
ho tsona ke eng re ithutang tsona. Buka tseo tsa molao hangata ho ka bitswa hore ke dibuka tsa Moshe. Ke dibuka tsa Moshe kapa ho ka thwe ke Pentateuch. Ha o Pentateuch o bolela penta eno ke yane re hlang e le number 5, tuch ke yona molao. Ke buka tse 5 tsa molao. Ka Seheberu ke Torah, ka Seheberu. Lentswe lena hore Pentateuch ke la Sekgiriki le supang dibuka tse 5 tsa molao. Mabaka a tshehetsang taba ya hore dibuka tsena ke tsa bongodi ba Moshe a hlaha moo ho bolelwang hore Moshe o di ngotse ka tshenolelo ya Modimo. Taba ena e hlaha haholo ho melao e neng e amana le tabernakele. Ho hlaloswa hore Moshe o laetse Balevi e leng baprista ho boloka buka ya molao haufi kapa ka hare ho areka ya selekane sa Jehova. Taba ena o ifumana ho Deuteronomy chapter 31 verse 26. Ke leka ho bontsha hore na ho kae mo ka bona hore buka tsena ke tsa Moshe. Ha o bala buka ya bobedi ya Marena, kgaolo ya 22, buka eno kaofela kgaolo eno, o tla fumana hore ho la ba le lephahlaphatla la motimahlaha leo morena Josias a ileng a le etsa ha a kena pusong la ho etsa tlhopho botjha, a hlwekisa tempele. O le entse a sebedisa buka ya molao eo a e fumaneng ka tempeleng. Tlhopho botjha eo ya morena Josias o entse ha o ne ho bonahetse hore jwale setjhaba se therekella haholo tahlehong ditabeng tsa Modimo. Taba ena ya ho di bitsa dibuka tsa Moshe e tsheheditswe ke buka ya Exoda, kgaolo ya 17, 17 temana ya 14, kgaolo ya 24 temana ya 4, kgaolo ya 34 temana ya 27. Ka morao ho nako ya kgoleho, batho ba Israele ba ne ba ntse ba dumela hore dibuka tseo di ngotswe ke Moshe. Taba ena o e fumana ho Nehemia kgaolo ya 8 temana ya 1 le dikronike tsa bobedi kapa kgaolo ya 25 temana ya 4 le kgaolo ya 35 temana ya 12. Morena Jesu o nnile a sebedisa mantswe a buang ka molao wa Moshe kapa dibuka tsa Moshe. Taba tsena o ka e fumana ho Mareka kgaolo ya 12 temana ya 26 le Johane kgaolo ya 7 temana ya 23. Taba e bolelang malebana le lefu la Moshe bukeng ya Deuteronomy kgaolo ya 34 temana ya 5 le ho isa ho ya 8 ile a tlisa dipotso le dingangisano tse ngata tse matla dipakeng tsa baithuti ba Bibele. Potso ene le hore na ha Moshe a shwele ho tlile joang hore yena ka sebele sa ya ba ngole ka lefu la hae. Taba ena ya arabelwa ke monna o moithuti wa Bibele ho hlaha naheng ya Fora. Ya arabetseng taba eo ka hore mehlodi ya bongodi ba Bibele e mmalwa ke seo ka Senyesemane ho thweng ke source criticism. O bontsha mehlodi ya bongodi bo tjena. Mohlodi o bitsang Modimo e le Yahwe e leng J o bitswa mohlodi wa J mona moo ho hlaha morena Modimo ka Y kapa J e le Yahwe kapa Jehova. Mo tla utlwa ho bua ka morena Modimo e le Jehova ke mohlodi wa J. O bitsang morena Modimo e le Elohim. Mo tla fumana mabitso a kang bo Elisha, bo mo buang ka Elia. Wa bona hona le El, bo Abimeleke, mona le El. O mohlodi ona ko bitswang mohlodi wa E. Ke mohlodi wa E. Hona le mohlodi wa ditaba tsa Modimo le motho e le wa boprista ona o bitswa P. O bona hore ditaba tsena tsona di hlaha
ho ba priest ka botsona ke P mohlodi oo wa ho qetela ko hlang bongoding ba bobedi ba molao e leng Deuteronomy hore Deuteronomy ko bolela second law kapa bongodi ba bobedi ba molao ona o bitswa di hona o bolela hore Pentateuch kapa buka ya molao e kopantswe ho hlaha mehloding e fapaneng ho hlaha mehloding e mene ho hawa ha Bibele ho hlahile Testamenteng ya khale kapa mohloding ona wa bukeng ena ya molao ho hlaha mehloding e mene. Dibuka tsena di tshetse pale ya motho le modimo ho tloha tshimoloho le tlholeho ya dintho tsohle ho fihlela ho nako ya ho shwa ha moshi. Di itshetlehile haholo ka kgolo le tswelopele ya setjhaba sa Baheberu. Tshebetso ya modimo le setjhaba sa hae e a totobatswa dibukeng tsona tsena. Ho totobatswa hape seo morena modimo a leng sona le morero wa hae ka motho ka mokgwa o hlakileng haholo dibukeng tsona tsena. Dibuka tsena di arotswe ka mekgatlo le latelang. Tlholeho ya lefatshe mmoho le baahi ba lona. Tlholeho ya lefatshe le mmoho le baahi ba lona ke kgaolo ya pele ho Kgenese temana ya pele ho isa kgaolo ya pele ho isa temana kgaolo ya 11 o mong. Ke re tlholeho ya lefatshe mmoho le baahi ba lona Kgenese 1 ho isa Kgenese 11. Ho tloha ho Abrahama ho ya ho Josefa e qala ho chapter 12 ho isa chapter 50. Ho tloha ho Abrahama ho ya ho Josefa ditaba tseo di fumana chapter 12 ho isa chapter 50. Moshe le Phallo ho tloha ho Egepeta ho ya Kanana ho fumana ho Exodus kgaolo ya pele ho isa kgaolo ya 18. Boiponahatso ba modimo thabeng ya Sinai Exodus 19 ho isa ho Numere kgaolo ya 10. Bophelo lefelleng Numere 18 kaofela yona. Numere 18 bona bophelo ba Israele ba setjhaba sa Israele ha ba lefelleng. Dipolelo le ditaba tsa Moshe o ifumana ho Deuteronomy kgaolo ya pele ho isa kgaolo ya 34. Mothating ona ke tla lakatsa hore ke re tadime ka bokgutshwane bo boholo haholo sefupeng ke buka ka nngwe ya dibuka tsena tsa molao kapa Pentateuch. Ka nnete ngwaneso ka jebulena ke kopa hore re ke re emise mona thuto ya rona ka jeno. E ka ba we thabetse jwang, e ka ba yo tsamaile jwang, re ne re ithuta hona Bibele hlophile jwang ena jwale mme hona wa bona la thuto e tlang jwale ke tla be se ke bolela hona buka e nngwe le nngwe ho tsena tsa molao yona e supa eng. Morena be le wena, morena a o baballe ha re rapele. Ntate ya Mosa ya Mahau, ntate wa morena rona Jesu Kriste, ha re ithuta tsa lentswe la hao, re ithuta Bibele ya hao, re a hlokomela modimo wa rona hore buka ya hao e halalelang o e arotse ka mekgahlelo molemong wa rona batho re tle re tse ho fihlela ditaba tseo. Re thuse re le baithuti modimo wa rona hore re tle re tsebe se wena o se batlang le mokgwa o se beileng ka teng. Re kopa tsena ka Kriste mmoloki ya bokajwa le mosasana mofelo. Amen.